Our Sister Krista. Dumela. Le kae? A o boteng, ke a leboha. Re kena mokgahlelong wa rona bobedi, ke rata hore ke le amohele lebitsong la Phuthaditjhaba Parish. Letsatsing la kajeno re keteka haholoholo bana ba Matric mmoho le mesuwe le mesuwetsana e etsang mosebetsi o bohlokwa wa hore ebe kajeno re mona moo re leng teng ra utlwana hakere. Mme ke rata hore le phuthulohe le hle le mamele, mme mo le ka hloka hore le botse dipotso teng, le hloke hore le matlafatse re tlo kopa le nke karolo ra utlwana hakere. Ke kopa hore le phuthulohe mme re motlotlo ka lona hore ebe letsatsing la kajeno ebe re teng mona no. Ka tseba ba bobebe ba ba re sentse le tsamaya dikhempe di a qala ba ba lo le le letshuho leno, mme e ntse letsatsing la kajeno ho le matlafatsa ka mekgwa yohle ka kgonang hore re le matlafatse ka yona ra utlwana hakere. Ra utlwana hakere. Ke rata hore ka hare rona re amohele mme Maqenehelo Moloi, mme wa rona wa hae monana re mo latile hole re mo tsitse Scotland. Re mo latile bohloko ha sa dile hae mona, re mo latile Bethlehem hore a tla ke bua le lona. La tseba no ba re mo latile hobane re le rata, because we love you. And ha motho a o rata o etsa dintho tsohle hore a etse seo a tlo se etsa hore se o lokele ha utlwana hakere. Mme re leboha ha mona a ile a ananela kopo ena ya rona ya hore a tlatse a tlo bua le bana. Mme ke mosuwe hlooho wa sekolo ngere, and hodima mme e le mosuwe hlooho wa sekolo o ntse a tswela pele dithutong tsa hae, le ha o se bobebe o ntse a tswela pele hore ka letsatsi le leng re mo bitse mme ngaka. Ha le tswela pele ka mohlomong le nna ha sa thotse se thwe doctor mme Maqenehelo Moloi, mohlomong le nna ke tla ke kala le fatshe gore le nna ke tswellise dithuto tsa ka le hore le mbitse Father Reverend Father Dr. Makibi la bona. Hape mme o emetse diocese ya rona, o emetse boemong ba cluster, o emetse boemong ba conference, South African Catholic Bishops Conference, e leng hore e kenyeleditse Botswana, Swaziland le Rome. La bona ha le bitsa motho fela, ke di bitseditse motho a tlo bua le lona e leng hore le ka ikgolela tse molemo ho tswa ho yena. Ra utlwana nkere. Mme a phetseng ka hare Qwa-Qwa a etsa dintho tsohle o sa le boemong bo boholo mo e leng ho kgona hore a ye sebokeng sa babishopo, a emele diocese ebile a emele le cluster ya rona ya Bloemfontein. Bloemfontein ke Kroonstad, Bloemfontein, Bethlehem, Kimberley, dinthong tse ding hape re kenya Bloemfontein. Yabo okay. And wa ba lona ke tlo tsena ha o tletse ntho a fara nna ke imetse a fara le ka etsa yena o tlo ntho ne bitsa hore ke multitasking. Ha se ke ka mo tla ha bitse conference a re nna ke le ka mantswe a mang o tshwere ka mona le lapa, o tshwere ka mona, o tshwere sekolo, o tshwere ka mona, o tshwere kereke. Ha eba a kgona le rona ka kgona hore re tswele pele re thole ditse re di labalabela maphelong ba rona, right? Mme ke kopa re open matsoho re amohele mme ka hare ho I'm humbled. I wasn't expecting this invitation. I only got a call on Thursday that someone who was requested to come and address you, she won't be available. So I decided and said, yes, that day, I will come. Nite sekele Bethlehem, cathedrali, Jerekenyan, the bishop, Aksalmona. Banabes, you talk about Luna. You talk about Luna. How do you feel? Great girls, how do you feel? Overwhelmed, anxious. How do you feel? Scared? How do you feel? Overwhelmed? Anxious?
This short message from this song says it all. Despite of any challenge, only God can get you through the challenge. Not on your own, not by yourself. Feel like in the temple. I can also say grade R. This is 2024 again. Some of you were in grade R in 2012, some were grade 1 in 2013, so one of our other grades are within. My grade 11 I think is short at 2013, but never grade 1 or grade R. So that is why you are here. Those 12 years or 13 were not wasted. At this moment, last year, why not me? It was not your time yet. This is your time. Molaetsa o hlahile ka mane wa re ha o letho le sitang modimo le nna ke sa tshwarwa tlaleho ya bohlale ba nnete bo tswa ho morena modimo e seng ho nna e seng batswadi ba ka e seng ho mang e seng ho mang ha o ka tseba taba tseo fela o sontso le hantle taba e monate ke ena le bona ke apere uniform but I just said to myself, I know how you feel. Linda, I have the responsibility. Everyone has a responsibility. Lina le boikarabelo ka lona la etsa ke retang ho na le di-expectations tse ba di batlang ke le mo tsepile la tseba ka nako itseng le bona mme NG a hlapile le motle a bua ka di-results. So you are the first group e tla be wa ona so di-results ho sena mme NG e ke di kopele matsoho we tla be re bona mme CV ili yena ke bona bothata ba lona bo kae lona Grace Tatamo so mme then yena tla bana sa di-results ka lona and she has so high expectations hobane tla be le group ya hae ya pele ha ke mme maboya ibile wa tla bona kwa quality tla sekolong sa re ya ho the expectations are high. So don't be anxious. Anxiety of le fapa la thuto la ntshayela mohlana ntse ka dikopano ntse thuto ha e ba le mo sena ke 92 60 meaning to 90 50 ka mantswe mang ho ntsona le hore le fapa le re na le ba babedi ba gago ba ka nnang ba sa so bona ga batho ba sala ha re reng ha re tswa ka mo re na le 100 ka ke ha re re 90 mang re 96 re bua ka ngwana mang a sala kwa ma ha yo ke so ha bona ntse ba bua ka bo 90 60 bona re 100 free state yona ena le target district ya Thabo Mofutanyane le yona ena le target second tsena kaofela di na le target ibile le mo tsena is west grade 12 hour and second 11 le second 10 they are in a competition ba batla position 1 kaofela jwane kaofela re shebile bo ma lona ha o ya sekolong sa hao ntate molete o batla 100% ya ke ngwana ntate mbele o batla 100%
Tete mo happy with 100%. Tete mo kwena. Over 100%. Many of them are 100%. Go for they are expecting 100% from you. Do you have your own target? Have you set your own target? It's never too late. We are left with 8 or 9 days. Just do you have your own target? If you don't have your target for now one, set your own target. Follow how similarly target but what I expect you. Go through your reports, term 1 was term 2, term 3, and set your own target. Kajin since go forward me. How couple and when at the late, give you a first director or what is your target? We're not so really. Tricky like a young couple of to little Haganabo. Learning. All learners can learn, but at their own pace. All learners can learn at their own pace. Because in grade 12 of fellow 2024. Next year, we will let group here. The Monsan, Jolua. Oscar and Lanamotaka settling at Samandia. No. Let them move at the moon. Only about why maturity also continue. Over to be matured, or how to someone, or whatever you can put on this has been a very long journey from grade R, grade 1 to grade 12. You have came along so many trials and tribulations. But you managed, Banana. You conquered all. How can I know Phuthaditjhaba? For only that reason, I want you to give yourself a very big hand. Grade 7. Oh, Papa. Grade 11, are you aware of the Rufisha more was somehow not? Grade 10, why you learning? As long as you feel grade 10, grade 12 is who want almost 70 or about 70 some for grade 12. But who is it grade 10? So there's something of a so little late. How? Next time, I'm going to say, we can't never even about the Hannah and Montana day. You are grade 12. You will get tired. We also say, do you have your timetable on the wall in your bedroom? It's either we bear Mona, Kappa, your timetable. Hide this your mom. Wardrobe in your house. Go and put your timetable. Have a go to the fridge. I tell you how you that you so good fridge. We will have many times. Go and put it on the fridge. How so good? In the Ubuto. Hey, go and do it today. Make sure that you pay attention to important things. For this period, pay only attention to important things. From today, Majida kaya mehanya, utaona ka Christmas. Laba ka ba kwatela una ta, ha kira o go gain anything. Ho twa ka jeno Majida ha sa o bona.
Hobane nako eo o nang le yona ho ya mabitleng ho na le mo ntho e kenya teng. Le ya campeng a ke le tlo kgutla teng. Wa bona o sontso o tlo ngola ke so nako ya mabitla your body needs some rest. Hona jwale ke se lebala 24/7. Mmele wa hao o hloka nako. Feed yourself hore nako ya ka ya ho robala ke eng. As a gift. Etsa nako ya ho robala. Your body needs to rest. So tseba go bohloko jwang ngwana a fihla ka exameng a bawa. A kgathetse a sa kgone ho etsa next. Bala o phomole, bala o phomole. Do you exercise? No. Ka tlung. Le se strategi, se nna tsa mama se strategi. Ka tlung fela. On your own. Ebe wena le wena fela. O ntso hula moya, o ntsha, o hula, o ntsha, at least 10 times. Ho ska ba le discipline. Koro ikopolle wena ka wena. Ka tlung. Maske ne ba butse ba focus on yourself. How ka etsa 10 minutes mohleng. Kelello tsa nna di tlo kgathala bana ba ka moale. Give yourself some time to rest and exercise. Jwale ya bohlokwa kena. Be honest with yourself. Wena je. Wena ha ye. Yena so wena je. Wena. Be honest with yourself. Ke tsa bana ba sekolo ha ba phamisi matsoho ka tlase. Fara, hona ke. Class o bua le mong. O tla botsa question. O e tete. O re ke o ya. O ya o yena. Ha ke tsebe ke eng. Is it psychological? Kapa ho etsuwa ka bomo. Jwale e tlo fa mathata ho fihla mona. You are not used to asking questions. Start now. Question paper ke ena ya fihla ka pela hao. Ha ke re ba ditabo ka pela lona. Ba etse tjena. Ya bona. E go etsa ke re. Ha ra ka question paper ke ya fihla ka pela hao. Then you become anxious. Kelello ya kopa. You will read through the question paper. Hona le instructions di nang nako ya teng ya. Ka ditlo. Di ba la o ka dipheta. Read all the instructions. Ho data ho ka o etsisa diphoso. Wa tlo. Hobane because ha le tswela ka ntle. Mokgotsi ya nwa ha wa tseba ke ra hlopha. Hey, ke na tshile question 2. Ha ke na tshile. Ene ba tla send. Ha o mamela ho hama. Na mara ke ngwana tsena mo. Ke nna go tseng ka pakeng. O sa tsa o pudisa class. After writing, go straight home. Ska discuss a question please. But o ferikane the following day o sontso luza. Moral wa o sontso thewo. Ya ne ntse le gata. O di 14. Mara ntho o ntse le gata. O le ferikane tse le bangata. Don't discuss question paper ba twa. When I have a cricket about the take a deep breath and read the question. Ask for clarity. Ask for clarity. Questioning. Because at times you go to Lord, how can you show this answer? It's a question. Ask. How not to do? Promise me that you are going to ask questions. Promise. Because you are not sure. Now, this is what the results are good. I keep going, man.
Do your best, because God is there for you. God will take care of the rest. Your parents must be very proud of you. How are lonely, how Phuthaditjhaba, how Qwa-Qwa, Memalola, high thing, you do them. For only this period, I didn't eat the rest of our rest. So Phuthaditjhaba, how anyway, Wana focus, only for this period. You won't regret it. But Hansar Wabala, Obosora Rega Broto, it's not fair. How could I only this Hana into the characteristics defeated? Your phone. Your phone. I'm not sure how are you going to do it, but your phone, I'm just worried about your phone. Social media. But you need to discipline yourself from your phones. They are going to distract you, like it or not. Mohala wo wa go la re nka mo le sekolo ga se go fwe mpaka tsa tsena go focus your phone. How about you bring your phones to me to keep them for you? Le mpetsana di phone tsa lona ke di hlokomela until le qeta ngwa. You can't survive. Because di tlo le thusa ho bala, le tlo seta nako, le tlo etsa blah blah blah, and then you go to social media. Promise me you're going to draw a line. For never fair. Fogoza. I can't get this girlfriend, it's not easy. Fogoza. Mutua hobala Christmas. Is he or she aware that you are going to write the examination? Does he or she understand the meaning of examination, final year examination? Well, this is, he said, be honest to yourself. How do you try to savoir? I will be honest forward. How la so I'm going to get down. But your future comes first. Make your parents proud. I'm also proud of you. Don't stop now. Continue to do good things. God is going to reward you. Pray for God's direction. If a man moving, you choose between this and this. Pray for their direction. How about the moves of an regular time examine now over the qualifier for NSFAS. Learn to draw the line. Now your teacher, draw a line. Be honest with yourself. As you enter in this final stretch of your school's journey, we wish you well. May you all pray for one another to attain good results that will bring success in you. Pray for one another. You become selfish. As a group, you do teaching now. How rapid? I'm going to start today. You are so fortunate because of the Qwa-Qwa.
rapela Rafa o tlo bona ntho tse ntle ha di etsang ha re detše lodo nna ke detše lodo but I do pray mosebetsing me ke sebetsang teng ke sebetsa le batho fada o buile ka mang sekolong moo kenang teng o sebetsa le batho hona jwale ba ile ho bonkgono metsing ba bang ba kene ka tlasa metsi ona ba seua ba bekuwa wena ha o hlaha o sena le go hlaha ha o bo so thuwile ka ba example fa o hatella rapela Thato sekolong sa lena man Tuesday ke re patile ngwana grade 12 ha ke wa ngwana ya ba wa hloka ba moshimane ntse a le sepetlele ka jeno hoseng I received a call ya motswadi wa sekolo sa Bukambushi o sepetlele moradi o nwele dipidisi but ba di draina hona jwale ke ipotsa hore na fa ntho eo ke eng ke moya o mobe se ke la o dumela dikolong tsa rona fela sa gape go so thubana ba na le moetlo wa bona se di-Christians bana ke ba ene nna mara sekolong sa ka o gape ga dina re etsa bo saka tšhetšhamzalwane so di-high school go sebetswa ka nako ga o rapele ba hlaselwa ke ntho tse ngata jwale ha di o thola o le weak ka nako e ya exam kelello ya hao le wena e tlo furalla e ye kwana o nahane ho etsa ntho tse ntle bophelo ke ntho e kgolo mara bana ba bona bo le bokananyana fela hore motho a ka bonka ha re qaleng leeto la rona la thapelo ka jeno ke a tseba le re camping ha le tlo kgona ho rapela but tshwanetse o be le your own space. Make sure that you find your own space. Unwetse ahemareya ya tletseng grass. E tla re ha sephetho se tswa re tla be re ikotla difupa ka mfu. Re thuseng hema grade 12. Ha o la le monsena. To Free State mona ke re ntse re tswa number 1. So hona jwale ho lebelletswe number 1. Number 1. Re fe number 1 bele re fe le di results tse hantle. Hoba jwale research e re ba number 1 results tsa rona ke Qwa-Qwa. Ke ka o tla thola hore Free State bana ba teng ba dutse fela UF scores hana o kopana ha ba ya ka scores hana o kopana bana be ba ha bona ba re ba mara re pasitse re le bangata di results tsa rona ke quantity ha hona quality. Ke mane le ke re set your own target. Subject ena e be le target ya teng o tle mane ka ofela ha ona motho o tlo o tla o ka go batla 100% ya life science. Life science e teng ntwe o thuke 100%. Business studies 100%. Why was that 70? How wow ya okay? With 60 kapa 50. And jwale mole o tlo sokodisa ke ra o register ha re qaleng ka quality he di targets ra di set ka jeno sentse re matha ka tsona. You have been going through so many question papers tsa dilemo tse fetileng o so bone mokgwa ba botsang ka ona ke ha ke qetela ke ha o ngola o sa be ready today. What's no sense ka you need to rest. Ki in a plastic pocket. A ke go kenya timetable. You have your ruler, your calculator, your pencil, 2 pens. O tsela pene e ka o tshintshela mohlomong. Ba le tse intse le ntjha e hana o ngola e hana o ngola. O etsa he Maria ka pele. O be ka tsela ke le lakaletsa katleho le mahlohonolo a tswang ho morena Modimo. Ha ile le nna ne nka ema mona le lona e mong le mong wa lona ha le lo mona exam
ka bomadimabe ga o ne kgone fela ke re modimo wa kgotso e ke mo ratelang pele ke roba le ha ke tsoga gobane wa bang a dimme bophelo a be le lona ka dinako tsohle ke a leboga. Bana ba rona e matlafaditswe kerekeng mme o qeta o le matlafata. I'm not saying I hope, now I'm sure we're ready for your more. Go there with confidence. Like it's all, if for my ida ida for a ramolka, I will have the exam, a pass. When I would have feel like in Morocco, we have passed away now. One balloon like Mamma told hand to suck upon hand of frustrated. Somebody don't only take their lives. Have a sense about one bango to a camera or a bangole, Sasubozabon. Higher time at 12 women about Navarre. Hangata Renga who fail in a negative way. Haralo Kela Renga who fail Amukhalizilla. O for Sahiti. Hakamina Refuamunyanka or Horekamoso. Retleta ho feta ka mo lentseng ka teng school ya if fara makidi o ile seminar a le 26 ankile mo tse 6 a qetile matric a qala fatshe ho bana a gona go ile gona eta degree tse pedi ena gona hore a be eligible for the honors a be eligible for the masters. You know, we can do it. We can do it. And if you can le bana o ba bona hore they are hopeless, what unity is power. Kopano ke matla. Ra kgona kopana le bona, ra tshwarisana mmoho e le bofana nnete. Le wena anything you want to become, you will become. And mama lona ha le apply le dithuso le batlang ho di etsa, ha le di arabela. Le arabela dithuso le sa nahana hore le tla di etsa. Ha ka bua le mama moleka na o imagine ile hore o tla ba mosuwe. O tlo ke ne ke nahana hore ke tla ba doctor, medical doctor, lawyer. Ke eno mona ke principal a sekolo o mo kana modimana ba ka hore yena a bete ona se la ba le nna ka mpotsana fara makibulu ba ka bo fara no ne ke batla ba traffic officer nna I never ke nnete batho ba botsa go fara o mo kana o no ema o bile mbisa ka go fela o wi batho o mo we knew ro ba fara nna I never thought ke ile back and forth ke batla go tswa so le wena kana go tse di mo kana mo batla go isa mo yena ba tsang go o ye teng. Remember, when you look at a school or university, tell get up to university, or pass on to easy. How can I must be to South? Obo for Mosebeti Scolo, Member Molest and Jotu to Phuthaditjhaba. Obo and Phuthaditjhaba. Oban, when I'm going to Muslim Phuthaditjhaba, who are not with Kanamudima, Abatan or Muslim, on a local home, Muslim and Lebon. The Lobaka comes with your academy, and said the politics is a Lokanka, Owena, I can it's only like ever have one or ready, Obo. So I'm really pleading with you guys. I hope for like a memory you already know what nobody next day. You already know whatever it and apple how you're gonna grab it with two hands and say to my best ability. So can let it remember look at the level is our pretending rate as because I paid. Riente said because I had a fella because he did very special. Have to be the motor catella of Fanakaman at the book. Neclica Jitoric support in the Matric. How come? Patrick was a book. I will have another school about your daughter and I did go look at one and a fate. You can guess on us a Buddhist or Catla dilemma. In a little. How balanced? How this is so true. English making what is faith. Physiology making what is passivity. Then how far then did absent is anymore. We were told to the house and reporter as you how na more and day. Cannot go to the moral stimulus of them. Lara Badia and Bofar, and then I can closely far about him. Armona Saba in Nigeria, Saba. What's the board now? Carno, I'm smoking. I'll go and prove your principal or your house. Principal, the ball is in your court. It's up to you, you play it or you leave it.
ka ba fara go nna tsamalo prove la principle ga se bolo ka I'm gonna play this ball dark or blue ke le ba ele ke ba face ke nna mo making thing if I was able to se bolo ka kgona go change the picture e ke neng ke ifuwe e be ke mo le wena ke December tsona tseno ha kopana le nna because it is gona ngola exam because ke ne ke pula kopana le nna ha o ntse phela ke nana go fuwe literally I thought we are dead. There's people who shall go fuwe but I'm gonna do another plan. I should have died 20 years ago but and therefore behind to talo na ka manane tse ba ntwe batlang prioritize dintho tsa ke ha tsetsa mantseng e mme a bule ke kopa le bana metswalo le lona Matric 11 sentse se bua le lona thaba modimo rata modimo mme o butsitse mona do you exercise ha o soka go ya ka ntlo maka ke ka rumong ya go because mmele o na le dikarolo tse fapaneng you have to o train mental wa ha o soka gore o fe dijo tsa e le ntlo tsa ha o soka gore o exercise mmele le ona o ska ba stiff moya wa ha o le ona o soka go uplift you need to pray like mema mo la tsholo rapela go sa ha re to pray ka di ba ke rapela go sa ri o to bona morana ha o thusa o tsa di dintho tse re sa lebella o tla di etsa ya le buisa ka jena I wish you all the best ka reng ka bola tsa go fela ka la makafatsa hora o kana ka rumunyana go disto and we tsebe ne le na le di anxiety tse fapane mara wa tseba ha o ka ke zemo go tshwara ke mala ka dumela mala hore ka o sitise go ngola exam a jotse mara from today I am ke lo kana ka exam ke le sebedi ke lo ngora ka exam ra utlwana ga ke motho tsongwana ke rata go emisa e o re leng e tlileng ka mokgetha gore a ka tlo le buisa boemong ba rona ba parish ke kopa a atamele go tlo buisa batjha go tlo buisa mme a ileng a re buisetsa di exam tsa rona ka jeno Sia mona le tsola morena a ka be le lona ba ke la to thusa le thusa ya morena mo fere go ka go pola mistera ba phelo le fulutsi wa morena Jesu Kriste ra o kopa o go morena ro fana le fatse mme o halaletse ro sa re ena e halalelang mo e tla ba teng morena re kopa gore e tle e sireletse bana ba hao kgatlhanong le me ditshila kgatlhanong di se sa lokang kgatlhanong le ba borwa ba bolotsana mme ba sitse bo phelo bo botle ba mmele ba moya le ditsolang tate le la mora le la moya o halalang our Jesus Christ go bile le bana re na le bo mmisi ba mara ka mo ba se ba dile da fatshe le ba ntse ba sebetsa hangata ha ke be re le bowe ne hangata le kopana le di-challenges ya number 1 ga la wa ba ke la wa re le bowe re le bana ba sekolo ga ba tla bua nnete bana ba lona ha ba le telle le tellwa ke bana ba sekolo bana ba lona ha ba le rohake le qala pele go roga ke bana ba sekolo mme re rata gore le tsela ka jeno re le jwetso gore re motlotlo ka lona ibile le bohlokwa maphelong a rona re seo re leng sona mme re mo re leng teng ka baka la lona ba bang ba lona batswadi ha ba ruti bana ba bona ba lebeletse gore le create di miracles ba bang ba batswadi ha ba hlokomele mana
mme hona ha o bobebe ha ba tla bua nnete ho dula lo ya maka pela tlase go ruta bana ba tswang malapeng a sa lekaneng ha ho bobebe ka nako tse ding le batla ho create di-miracle se ha le kgone hobane le ruta bana ba lapile le ba kgotseng le ruta bana ba ruri ba tswang malapeng a ba ruri malapeng a ba futsana le bile le ba bang ba rona le ba ruti ka nako tse ding o batla go nke ngwana o mo rekele hempe a tshwana le bana ba bang nna ke thabisi ke le hlakipa la hore ke kena ka classeng hempe tabuile ho fihlela ka mona ke kena ka class ka bokgobo tabuile bo ditoro ke sa thabisi ne ke ya sekolong ke sa thabisi go ke sekolong ka bokgobo tabuile ka hempe e sa loka ke ne ke ya and I ended up being called Mefro second sekolong ke utsa Mefro second hobane ke ne ke na le mme yane le lona le na le bana ba le batlang ho ba sireletsa mogana modimo a le sireletsa a le fe matla bana mosebetsi o a le file ngona o buima ha bobebe ba bang bana banana ba rometse ke batswadi ba bona to attack purposefully ba bang ba bona ba rometse ke medicine go le attack purposefully ba bang ba lona le etsa dintho o sa lebella o bona o ntse ntho gole ka o sa tsebona le tsusumetso ya me e sa lokang ka mantswe a mang re beile bokamoso ba naha ya borona ka diatleng tsa lona se ke se rapelang le se ke se labelabelang sona go go mogana modimo le matlafatsa mo le ile la le malateng mogana modimo a le fodise mo ile la etsa hantle teng mogana modimo a le hlona lofatse mererong ya lona e lerileng ba ke la tshebelo pele ya setjhaba sa ka moso mogana modimo a le fe matla a le tiise a le etse seo yena a batlang hore a le etse sona mme ka hona ke re a le leboha le bohlokwa ha bana le soka le jwetsa nna ke batla le jwetsa ke sa pate eng kapa eng bo mme le bontate ba hutang re a le rata le bohlokwa ke sa pheta hape re a le rata le bohlokwa le lona bana ba ka re a le rata le bohlokwa ka nako tse di ya kgathala la ime just come phone la fara mo yetso re fara ke kopa o tla for appointment ke kopa go tlo bua la se tsena go bua ka ma ka o botsa go ka mo no don't die alone don't die inside alone mo na le bontate ba ka buang le wena ba ka o matlafatsang you go through a lot and you think you are alone you are not alone lena le no so ke na le special request go lona bana ba ka before la campaign ka bana ke kopa lona ba mona ne ha le tswa mona ke kopa le nke di number phone tsaka ha le sena tsona le di nke ba tswa di ba lona I'm gonna journey with you step by step la nkupa ke ka manta ha o dula ka exam o dula fatshe para makibo tla bema ka morago a letare a etsa setlhaba sa mmisa a se nehela ba ke lona each and every day I'm gonna walk with you all the way so ke tlo kopa ga mo kgwaletse le kgethile ke kopa se la go romela mabitso a lona fela ke kopa ga no romela timetable ya lona ha ke tswa mo ke lo dula fatshe bukeng ya ka special ke ngola e mo le mo wa lona le tsatsi la hae a etsa ntho fela le tsatsi la hae le kgethile ha utlwana ke from the 21 ke tsara 20% ke lo ngola mabitso a lona ke le rapella ke tlo bitsa le bitso la hao in a special way so ke tlo kopa le lona hore be le boitsheko bana because fana ha yema o yema le bitso la Jesu mme ke ema mo no magotla le modimo ka o fela a yema a ba leno so don't fear anything whatever happens o pa mo kana modimo ho ya rapela e leng ntle e seng ntle o pa mo kana modimo a o thuse o you are still very young and you can change and become anything you want so motho mona wa nna tsena go kwala re rapela drinking ya ne re fitsheditsweng ha re tswa mona na re na le drinking yana re lo ithola mane ne la ga thola drinking fela ka go kuile monyana fela at least to be something as a way ya hore re ketika le lona ka jeno mme ga le appreciate mme le bohlokwa bana ka go tshwanang mmoho le matitjhere a teng ka kwano le komiti ya dinare re kopa fela re thole drinking tse pedi tse tharo ka ba ka hore go lo tsosa ba matitjhere ke kopa hore ma grade 12 hobane ma mister sa ka mona ha mangata ka ke kopa ma grade 12 a joine bo mme miss ka dining hall ya rona re tswana ke le ya ka boardroom ma grade 12 fela mmoho le guest speaker ya rona le fareki wa fihla ga maamohela re yang ka kwana rona ma grade 11 le komiti ya rona ya dinare ke kopa re sa leng ka mona ha re lo amohela dipholosetso ga utlwana ke ga utlwana ke ya le bora ka yama fara do ke kopa ba le mala sala go ba ya sona la fatsa o sona fatsa di dijo tsaka mo di amohela ke
kopa a lebetse mo feta okay Morena ka berino go tswa modimo matla ohle e leng ya thusa barua ba hae mosebeletsing ya fa bohlale ba wetsa mosebetsi wa kereke e ke theole hodima lona e le fe bohlale ga le kena diphaposing le le hopole sohle seo le neng la se rutwa le bitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang mo ke tswang teng itse bana ba kena kereke ya Roma ho tloha ka di 21 ha hona ya tloagela kaofela ha bona fela ke pene ba ngola bana ba kenang kereke ya Roma ba fumane ditlhonolofatso ka jeno ho tloha ka di 21 kaofela ha hona eo ka exam room a lo mona pene hobane pene ha ena lebese a se letswele bana ba kereke ya Roma kaofela ha bona fela ko ga inana nna fela ana inana fela all the best hallelujah